First, punta po muna kayo. Tignan nyo po yung Mobile Legends nyo kung ayaw mabuksan. Ayaw po. Ayaw po mabuksan. Punta po kayo dito sa may file manager. Yan. Pindutin nyo po ito. Ito po o itong arrow na ito. Pindutin nyo po itong external storage. Tapos ito po Android. Tapos ito po data. Tapos hanapin nyo lang po dito yung Mobile Legends. Ayun po, ito po siya, Mobile Legends. Pindutin nyo lang po ng madiin. Tapos, ito po, rename. Pindutin nyo rename. Lagay nyo po. Wala pong space. Mobile Legends 1, 2, 3. Huwag nyo na pong bubrain. Dagdagan nyo lang po ng 1, 2, 3. Wala pong space. Tapos, pindutin nyo po yung OK. I-back nyo po. Pindutin nyo po yung settings. Yan po, settings. Tapos, apps. Po, apps. Yan po, apps. Hanapin nyo lang po dito yung Mobile Legends. Yan. Yan po. Tapos, i-clear data nyo po. Tapos, okay. Hintayin nyo lang po yan. Naglo-loading. Pati po ito, clear cache. Ayan. 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 Pwede na po. Punta po ulit kayo dito sa files. Ayan po. Ulitin po natin. Baka nakalimutan nyo na. Android. External storage po. Android. Data. Tsaka hanapin nyo lang po dito yung Mobile Legends. Ito po. Yung Mobile Legends. Rename ko ulit. Purihin nyo na po yung 1, 2, 3. Ayan. Okay. Tapos, mag-ano na po kayo dyan. Magbawas na po kayo. Nakikita nyo naman, nagbawas ako. Buksan nyo na ulit yung Mobile Legends. Diba? Pwede na po. O, diba po? Pwede na. So, maraming salamat po sa inyong nanonood. Sa namin natutunan po kayo sa bidyong ito. Don't forget to like, share, and subscribe.